Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Ecampacui sur RCFM. Nous sommes cette semaine dans l'Ompugnani. Après Casabianca hier, direction aujourd'hui San Damiano. Le Pôle emploi propose aux municipalités une aide afin d'embaucher en CDD des gens de la région. C'est le cas donc sur la commune de San Damiano. Nous allons en parler tout de suite avec Ange-Louis Guastali et Éric Desquin qui sont employés municipaux donc sur la commune de San Damiano. RCFM et Campacui. En fait, la mairie a employé deux personnes. Pôle emploi finance une partie et la mairie une autre. Du coup, les mairies peuvent employer deux personnes sur les petites communes pour nettoyer les extérieurs et les fossés et les intérieurs du village. Oui, à la base, moi, j'ai mes parents qui sont nés à Bastia, plutôt ma mère. Du coup, la Corse, moi, j'étais sur le continent, mais là, ça fait un petit moment que je venais en vacances et je me suis retrouvé ici par rapport à des amis. Et du coup, je suis resté, ça m'a beaucoup plu. C'est calme, c'est joli. Et voilà. Et là, du coup, comme la mairie a proposé deux petits contrats, ça m'a intéressé, puisque moi, j'étais artisan et ça me fait un complément. Io lavorava prima, quando mi hanno proposto che non lavorava più, diciamo, e sono 2 minuti a casa, sono di me, mamma mi ha qui, era di un paese così, faccio che ho detto, boh, ho detto, non mi cai no, a un posto così vicino di a casa, di una gran paese qui, A mamma di San Damiano era di qui, di un paese, di Unifacio, di Monteolmo, è un nuovo piaciulinco, da sta ora così. E dunque mi ci vuole tanto tempo per venire qui. Allora tanto si rasca, dopo si pulisce i fussetti, prima che li vengano temporali che non si va che non mica tutto nenzo. Si aiuta la gente, si scombatte sempre a cosa fai, tutti si reservare, tutti si ghiacci. Quando c'è un campano che si fa l'antonciasso, c'è a cacciarlo. Si scombatte, c'è sempre a cosa fa. Le persone anziane giungono con questa commissione, con tutte queste scale si aiutano, hanno bisogno di qualcosa, ci andare a aiutarli, si scuda, poi così face campare appena si paese. Io manco un anno, può essere lui, non si sa anche, può essere lui, dunque dice che di piato si lavora, si face qualcosa. E domani per uno strudel su Iornu in Ompugnani anderemo in Diugado di ascontra un purca di un mere madino commerciante Gregori Biaggi. A domani dunque per Azeuda de Campacui in Ompugnani. RCFM et Campacui.